我们来看课文4，在房间。同学们，给你们1分钟，你看一下啊。Вам даю 1 минуту, вы посмотрите текст. 来，和老师一起读一遍。张老师，星期六也不休息啊？是啊，他这几天很忙，没有时间休息。那会很累吧？他每天回来都很累。好，我们在这看一下啊。不休息，很忙，没有时间。哎，给同学们1分钟时间背一下。Вам даю 1 минуту, вы выполните наизусть. 好，老师和你们一起背啊。在房间。张老师星期六也不休息啊？是啊，他这几天很忙，没有时间休息。那会很累吧？他每天都很累。哎，对，他每天回来都很累。好，我们今天来看表演。好，表演啊。这样啊，Вы дома составите эти диалоги，好吗？你们回家来做这个句子啊。比如说我们会说这个一个人是马克，表演啊，2个人一组讨论接下来可能会发生什么事。一个人是马克，一个人是大卫，表演课文和以后的故事。准备时间5分钟。那我们说一个是马克，一个是大卫啊。马克说你多大？大卫说我多大了？马克你多高？大卫我多高？马克你每天几点起床？大卫我每天。你很少生病，是不是喜欢运动？马克我。你们用的时候用这些词语，多大多高，每天是不是？句型呢，我们一般常用你多大？你很少生病，是不是喜欢运动？好，今天的作业啊，
今天的作业这样，同学们，我们这个先总结一下我们学习了什么。今天我们学习了生词：起床、跑步、生病、吃药、休息。那我们回去啊，把这些生词写5遍。Пишите на 5 раз。多是不是美？Составьте предложение с этими словами。Еще составьте предложение 主语多形容词。好，сегодня домашнее задание, да? Общее домашнее задание。今天的作业啊。Эти словами пишите по 5 раз。这些词语写5遍。Текст, да? Текст, да? Выполните наизусть。背下来啊。Всего 4 текста. Выполните наизусть。Еще, да? 这是我们的作业。Еще это наши дополнительные, да? Дополнительные这个我们的作业。Кроме этих, вам нужно выполнить это упражнение на книге, да? 第9页和第13页。练习册11到13页，14到17页。语音书写18到20页。好，我们这样啊。Сначала вы выполните это упражнение, потом, да, пишите эти словами по 5 раз. Еще выполните наизусть текст. 好，все эти выполнили, запомнили, да? 记住了啊。好，做练习，写生词，背课文。Если что-то непонятно, спрашивайте у меня через WhatsApp. 好，同学们，再见。